indaba yakababa Ezra sithi hayi baba Ezra sohlangana esitikini thina siyathanda ukuqhaqhwazana i-political judo ngiyabonga. Umzilikazi umsunguli nomakhi wesizwe esakhiwe ngezizwe zabumbana ngaphansi kobuqhawe nokuhlakanipha. Inkanyamba emakhandakanda umzilikazi ongemzila wegazi inyanga engalelanga esinelwe ziyinkanyezi zezulu osinelwe inkwekwezi nesandulela kwalilizela isicelamkobe. Sithi bayede eshobashobe elingangoyise untonga eyabuye obusweni bukashaka unkomo zavula inqaba ngezimpondo ngoba zavula iy'ngoma zahamba ibhide elimnyama ngomlomo elithethwa ngezinyembezi zamadoda inkwenkwezi endele esilumela ilanga elaphuma endlubeni yendlovu laphuma amakhwezi abikelana umzaco omnyama oshaya iy'nkomo washaya amadoda bayede balakhulu Mfosha Mpunzi. Baba Mpunzi siyakwamukela kuma-Tibulen Broadcasting Corporation. Hayi ninjani babukhumari. Siyakuzwa baba unjani? Hayi saphila mbona ngathi angazi ngosagcina nemuseha. Hayi sagcina lapha eBanato. Ninjani kodwa? Ngiyasebenza thina. Sisajima sijimela ukuya ekhaya. Hayi. Kuhle. Ukuhlangana nawe lapha kodwa ke mase sibona undaba ezitha inkosi yethu sihlanjalazwa ngabantu okufanele ngabe mhlawumbe sithi ngabantu abaphatha izindaba kubabuhlungu and sisuka sizibuze thina nje ukuthi inhloso kusuka kuyini ngoba ma ungaphumi khona endlunkulu ukuthi kwenzakalana kufanelanga ukungene ngoba usufaka ipolitiki ebukhosini. Ubukhosi bona akusibe ipolitiki. Ipolitiki mhlambe singathi phakathi kwendlunkulu kodwa nothi nje umuntu kazana ofana njengo Ezra Chisa mase ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo angazi mhlawumbe ukuba yi-celebrity if bekukhona ngesikhathi Baba Mpunzi. Yebo ba. Ngithanda ukusho ukuthi umfowethu uEzra Chisa Sibanda bengimmemile naye. Ubememile ukuthi ekwazi ukuthi naye aziphendulele lana. Yeah. Ubevumile kodwa ke hayi akakangeni njalo ugcine ngasaphenduli ama messages ami kodwa ubevumile ukuqalela. Hayi so shababa wonke yazi kubenzima lana ku social media uma sisizwa inkulumo ebikhulunywa ngumnumzana uEzra Chisa Sibanda khuluma ngokuthi inkosi ubulelani akuyona inkosi njalo indlela abekhuluma ngayo yena kulawo ma-audio bese kungathi akafisi ukuthi umthwakazi ube nenkosi. Ngingazi ukuthi wena njengeqhawe ukubukisise ngayiphi indlela uthini ngalokho okukhulunywe nguEzra uDJ omkhulu. Hayi babunkala ngiyabonga nobabukhumalo. Into engayisho kokuqala kuyadabukisa ukuthi mhlawumbe umuntu ofana noEzra Chisa Sibanda umuntu ongasingathi mhlawumbe owazakala kakhulu phecelezi celebrity odume ngomphakathi othandwa ngomphakathi lo mphakathi ongumahlabezulu lo mphakathi ongumthwakazi lo mphakathi kuyiyo umphakathi ofuna inkosi kuyiyo lo mphakathi ofuna ubumbano indlela akhulume ngayo indlela enenhlabathi kakhulu babunkana indlela enenhlabathi kakhulu besingacabangeli ukuthi engayikhuluma into efana njengaleya
mhlawumbe yena engaba edelela inkosi ubulelani ngoba mhlambe bayazana, kodwa into okufanele ayicabange ukuthi inkosi ngabantu. Ma udelela inkosi, udelela abantu, awudeleli umuntu. Awuhloniphi igazi elikuye inkosi ubulelani. Mhlawumbe mangamzonda yena ngomuntu, mhlawumbe angazi ngoba ngeke wazi phela emalangeni njengoba osowaziwayo ama celebrity mhlawumbe sebekhompyutha namakhosi ngeke wazi ngodumo. Kodwa ke kunjalo ke ubukhosi angeke bafana nama celebrity. Ubukhosi bume bodwa, njalo ubukhosi abuzingeni zepolitiki, abuzingeni. Yena ma uEzra khuluma lapha amagama kana enhlabathi sengathi ufuna ukuthi alingise ubukhosi bakithi akukhulume ngenkosi yakithi njengomuntu kazana. Which means ukuthi is personal. It's personal. Ngisuka ngizibuza ukuthi yena wangena kanjani ke uEzra la entweni zakoKhumalo, ngoba yena ngumuntu kazana njengami nje uSoshambuzi nje wabukala ukuthi kusuka sekutheni umuntu angene shiqi phakathi agcine sekhuluma nezinto ezinye ezasemsamo engeke sivume ukuthi iqiniso ngamanga. Ungena sekutheni yena yini afuna ukuyifumbatha lapho ngoba ngeke athole lutho, igazi lobukhosi akanalo. Mhlawumbe unomngani naye ongathi naye ufuna ukuba inkosi, kuyenzakala. Kodwa ke njengoba uKhumalo shilo ukuthi inkosi ikhethwa ngumoya wobukhosi. Kunomoya wobukhosi njengoba lapha eBhayibhelini siyazi ukuthi uDavid ma efika umprofeti uSamuel wababheka bonke wasebuza ukuthi uphi loya omunye omncane, bathi no ule ulusa inkomo. So ngenye indlela kusho ukuthi akusho ukuthi ngoba laba abazakalayo njengalamanye amadodana akaDavida yiwo azophatha ubukhosi. Ubukhosi babuya le endlini abangayicabangela endlini yaKaRuth. So kuyenzakala. So manje ma sesibona umuntu ophila ngomphakathi, umuntu othandwa ngomphakathi sengena ngenhliziyo, akhuluma amagama ababayo, amagama lohlaza anenhlabathi, sengathi ukhuluma njengosomapolitiki. Kuyasisinda thina abososha ukuthi nathi mhlawumbe ngathi simbizele esitikini ubaba uEzra ngoba ngendlela akukhuluma ngayo ngenhlabathi, liyanhlabathi vele ethelana emehleni ezitikini zepolitiki. Ngoba the way ayikhuluma ngakhona ma ethi inkosi ubulelani yakhuluma negovernment wenza ngathi into wrong, uyakupoliticize. Ubukhosi must remain apolitical and should be able to engage with the government of the day. There's nothing wrong with that. And that should not be viewed in a context ukuthi mhlawumbe ubukhosi buthengisa ngesizwe. Ayikho into enjalo. Ubukhosi kufanele ube nendlela yokukhuluma. Diplomatic channels have to be established and maintained. So angazi ukuthi inhloso yakhe yini mayekhuluma into ezifana njengalezi. And nalento yokuthi ubaba uEzra ma ethi abantu abakithi abangafundanga abagcwele la otitisi, le gama leli libuhlungu babuthi nokuthi sihlale emakhethenini, ukuthi sihlale emakhethenini
yena esazi isimo sabantu bakithi ukuthi kungani abantu abamthandayo abuye athi bahlale emakhethenini bangotitisi ngicabanga ukuthi ubaba Ezra ngazoyifanya ngesilungu he is not worth his salt, and I think he is biting more than he can chew, and is overestimating his importance. Into zokusakaza akusho ukuthi ziqakatheke kakhulu ukudlula into zobukhosi. Nalezi zinto azenzayo ukuthandwa ngabantu akusho ukuthi abantu sokufanele balalele wena. Ungabona abantu bekuthanda mhlawumbe i-celebrity or usowaziwayo usucabanga ukuthi wena ungcono kunalabantu, ubabiza ngabotitisi uthi bahlala emakhethenisi. Laba bantu yibo abanikeza uEzra ama-50 ama-20 rand athi bahlala emakhethenisi. Ma esithi mhlawumbe kunesigameka senzekileyo abantu beshaya imali la ku Facebook, abuye ayothatha i-25% yaleyo mali. Abantu abayazi yona lento ukuthi uEzra ma every time ethi kunomuntu odinga usizo uthatha 25%, ongam-approach uthi Ezra cela ungisize kunosibani wami ogulayo, uthatha 25% of that, if not 20. So abantu abayazi lento. So manje mayebuya lana emphakathini sefuna ukuzeza ingilosi and sefuna ukuzenza ngathi yena ungcono kunabantu abemesekayo. Mina kusokungicabangisa ukuthi njengoba nje thina vele sikhule kuthiwa sifundanga singabantu nje mostly generally speaking, njengoba ngisho abantu bale eMpumalanga basibiza kanjalo. So uEzra masesibiza ngamagama afana nalana, angazi mhlambe yikuzwana kwakhe nabantu baleshonene ukuthi yena mhlawumbe sebona ukusondelana nabo kakhulu, ukuthi sebona ingangale yethu ezisizwe senkosi uMzilikazi nenkosi uMambo, sebona ngathi thina siyinhlekisa esesibiza ngotitisi into ezingafundile. I've got one thing to say to Ezra, and I want to be straightforward and say, Ezra, your time of being a celebrity and profiteering off of the suffering of our people is over. You cannot have your bread buttered both sides, pretending to care for our people, collecting money, using sympathy and empathy of the very same people that you call names, and rise above them and come riding in a high horse that where now you are supreme and above everyone else, when you are nothing else but a mere product of the very same people that you're looking down upon. There is nothing special about Ubabu Ezra besides being known. There is no talent that we can say or anything that he has changed. Since Wagcina Okusakaza, the only thing that is remaining is the love that people have for him. Manje ubabu uEzra ngenye indlela amanye amagama esempentshela laba bantu abemesekayo, ngiyaxolisa amagama amabi ngoba amagama akababu Ezra abeluhlaza kakhulu nenhlabathi. Uthi laba bantu baqhubeke kanjani bemeseka bemthanda ngoba ubukhosi ubukhosi ngeubuhlukanise nomthwakazi. Ma usubiza abantu abeseka ubukhosi ngaphansi komthwakazi ngamagama, kusho ukuthi wena usuyisitha sobukhosi, usuyisitha somthwakazi, usuyisitha samahlabezulu, ngoba wena usucikela phansi abantu amahlabezulu asupporta ubukhosi bakibo.
yona le nto izoyenza ubaba uEzra ukuba abe yisitha and njalo mbona ngathi sesizodlala naye ijudo. Ijudo isipolitiki lesesingathi iskaldaggary lapho esidlephana khona ezitikini bese ngafuni kodwa ngoba yena ngathi uyazithanda lezi zinto and njalo ubukhosi ngeke bubuye buzodlephana naye thina nje njengososhampunzi yithi ezodlephana naye on behalf of ubukhosi ngoba ngeke singcolise ubukhosi bakithi ukuthi buzodlephana naye nguye oqala ukukhipha amazipho sedlepha ubukhosi bakithi kodwa thina njengabantu kazana hayi isitiki sivulekile and siyamyamukela ukuthi abuye babunkana sike sidlephane kancane ngezepolitiki. Hayi Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Qhawe. Hayi kwezwakala anithanda ukuthi ngisho futhi ukuthi umfowethu Ezra bengimmemile ukuthi aze lana angifuni ukuthi kuthiwa simane sakhuluma ngaye engekho akekho ngoba uthande ukungabi khona ubevumile ukuthi uzoza kodwa akasangenanga la kusho ukuthi akathandanga ukuza. Hayi angibonge ngamazwi wakhulumileyo baba. Baba Khumalo likhona silugqibe uhlelo. Bengicela ukuthi ubaba uKhumalo akaphendule enye into eshiwo nguEzra lana le baba uKhumalo yokuthi inkosi uBulelani ukugcotshwa kwayo uthi ukhuluma ngento ezingacaci lapha ucacise khona lapha and enye into ngoba uEzra mayekhuluma kanje kunabantu basesishoneni ababuya basebenzisa amazwi akhe cela ucacise lento yokuthi amahole nani abezansi abenhla this caste system ukuthi ayikho lento kithi ngoba ngathi sokunobandlululo losuwa luvuseleleke mase bethi maybe mhlawumbe abo Ezra bakhuluma ngoba maybe bangamaholo uyicacise lento. Ngiyakhumbula ukwayicacisa silapha eMseha ukuthi umuzi wenkosi uMzilikazi ubume kanjani ukuze abantu bakithi bengalandeli into abangazazi ngoba abantu bakithi abaningi lezi zinto bazosithathela phezulu ngoba zikhulunywa nguye uEzra. Ngiyabonga baba uKhumalo. Hayi angibonge angibonge bafowethu. Kunzima ukuthi umuntu ukhulume ngomuntu ongamaziyo ngoba you will only kuthiwa uzomehlulela ngalokho mhlawumbe omuzwa ekukhuluma. Mina kusho ukuthi umuntu ofana lo Ezra udume vele lo dumo lwakhe mina ngiluzwa ngabanye ngoba ngangingekho ngesikhathi eduma ngaleyo ndlela. Kodwa ke ngike ngahlangana naye. I'm sure empilweni yami naye ngihlangane la kayi-1. Ngahlangana naye siseBotswana. Hayi yaba insizwa exoxisana nami kahle. Yangikhulumisa ngempela ukuthi hayi Khumalo into leyo ubukhosi ayisetshenzwe kanje ukuthi ize iphumelele. Kwakule Mzilikazi commemoration eBotswana la esasiye khona. So mina ngangimbone nje ngaleso sikhathi noma it was after incident la interviewer abafowethu abanye bakoKhumalo no dadewethu. Kodwa nje mhlawumbe umuntu ungamjaja ngokuthi umi kuluphi uhlangothi. Ngaleso sikhathi ngangibone ngathi ama-interviews ayewenza they were a little bit biased, not even a bit. Ayevele njengathi unento uyazi ukuthi umuntu mayele mandate yokuthi mhlawumbe kuthiwe asihambe laphana sizokwenza ama-interviews okudiliza lento. Ngabona ngathi nje kungathi kwakhiwa lolo zungu ngaleso sikhathi. So ke maye sekuphinda kubuye futhi
It's unfortunate ukuthi kwagagula igama lami naye, kodwa ngicabanga ukuthi kukhona lapha aphazame khona, ngoba umuntu mayengakwazi lokuthi how far you have come, ubuya kuphi mhlawumbe ngodaba lobukhosi. Angisho ukuthi mina ngingumuntu mhlawumbe obe involved kakhulu entweni zamasiko, kodwa ngithe njengoba ngisitsho ukuthi ngikhuluma njengomuntu owayeyi-observer, umuntu owaye-involved njalo, umuntu ezama ukuthi a-facilitate ukuthi into le yenziwe ize iyophutsha. Lokuthi sizame umuntu ukuthi abe fair to the process, ukuthi bantu bakithi asikeni sizame ukuba fair, into le siyenze ngendlela njalo eyiqiniso. So ngibe disappointed kakhulu ma umuntu omunye esengena mhlawumbe entweni engicabanga ukuthi ingaba inkulumo mpikiswano kumbe yinto mhlawumbe engachazwa ngomunye ukhumalo, athena hayi abafowethu laphana into le bayiphazama lana nalana. Kodwa-ke okungithinte kabuhlungu ikhona lokhu ukuthi thina siphila labo lapha abantu bakithi, yithi esihlala emakhethenini la, yithi esidla imbuya ngothi, kodwa silokhu sithumela imali emakhaya ukuthi abazali bathole ububelo ngalokho okwenzeka ebantwini bakithi. Lokuthi akusiyikuzikhethela, njengoba ngike ngasho ukuthi-ke kunama-failures athile both politically and economically enza ukuthi abantu bakithi bazithole sebela. Akusiyintando yabo, kodwa kwenzeka-ke ngaleyo ndlela ebuhlungu. So-ke abantu mase besebuhlungwini bese sibuya sibatshela ukuthi asifundanga. Ukufunda bekungelula. Uyabona ngesikhathi se-economic meltdown okwakuthiwa umfana mayebuya eGoli esuke vele engu-grade 5 esiza lapha eGoli, kodwa maye sebuyela ekhaya imali abeyiphethe yakhona ukuholisa utitsha kangaki, uyayibona into enjalo. Then uzibuza ukuthi umuntu wakithi angathola kuphi i-inspiration yokuthi afunde aye phambili mayebona isimo siyilokho okwakuyisona. Manje ngike ngabona kulama research akenziwa ngenye inhlanganiso lapho kwakuthiwa iPhuthego. Ngibona nje bepublisha ama-results awezikolo zakithi ukuthi abantwana bafeyila kangakanani ezikolweni. Bese ngiyibuza ukuthi kambe lesi simo sidalwe yizo lezi ingane ukuthi bazifeyilise, kumbe kukhona okukhulu okwenzekayo phakathi kwesizwe sakithi okwenza ukuthi abantwana bethu bayogcina beyizigqila zabanye abantu ngenxa yokuthi mhlawumbe imfundo abazange bayithole. So-ke hayi, angeke ngitsho lutho nge-personality ka-Ezra. Okweqiniso ukuthi mina kamazi kangako, ngimazi udumo lolu nje sengilibona ku-Facebook ukuthi unama-followers, lokuthi ngiyakuzwa ukuthi hhayi ibiyintatheli lo msakazi odumile ekhaya. Kodwa I'm not in a position ngempela ukuthi ngingathi mina hhayi insizwa yakithi ngiyayazi ivele inento ethile. Kodwa engifuna uku-emphasize ukuthi esengakubonayo ukuthi nje kungaba lento inkosi yakithi eyenzayo engathi ibandle, kuvela zona lezi zinto, izinkulumo nje uthole sokulabantu asebemele into yokuthi ungabona nje lento ungathi ivezwe ikhona lokho ukuthi kuke kwaba lokuthi uNdabezitha ubulelani loBhengula kaMzilikazi ayofika ayobona umeya. Maye sebona umeya-ke kwaba yinto enhle, kwabhalwa lapha emaphepheni. Hawu,
dala uthuthuva olukhulu kakhulu even nakwabakwethu kungayisiyo u-Ezra nje kuphela. Kodwa hayi angifuni ukuthi abakwethu ngibahlebe nje ngaphandle kokuthi labo bakhona ukuthi baziphendulele. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi-ke kuba lento kufuze siyinanzelele singabantu besizwe senkosi ukuthi into okuliwa nayo kakhulu ebantwini bakithi yinto ezoqhubeka ibambanisa izizwe lezi ezabunjwa inkosi yakithi, inkosi uMzilikazi kaMashobane. So anything eyenza ukuthi abantu bakithi bahlangane, kukhona nje umoya wokufuna ukuyibhidliza ngazo zonke indlela. Uyabona nje into yakithi ethi izama ukusondeza abantu bakithi, ubone nje ukuthi yini eyenzeka kuyo afterwards. Akuqalanga manje, qale ngo-9 siyakubona even from 1980, ngithatha nje from the contemporary events ezenzakala manje post let's say 1980. Siyakubona ukuthi there is a systematic way eyokuzama ukuvimba. Yikho kunabantu ozothola ukuthi babiza abantu ngamagama thina vele esingawasebenzisiyo, ukuthi umuntu likhole kumbe yini. Abelungu ukuthi uyabona nje bangadobha intwanyana ethile, sometimes bebe-over exaggerate so that bakhe le division ebakhona phakathi kwesizwe. Ngoba umuntu ungathola ukuthi mhlawumbe kulabantu asebebukelwa phansi ngento ethile, angithi kwenza ukuthi-ke labana abantu mhlawumbe bese bebona ngathi I don't belong here. Kanti bawubuka isizwe sakithi, everything or most of the things zazisenziwa on merit. Amaqhawe ayethi mayesiye empini, impi yayingela ukuthi lo ngowakuphi kumbe ngowakaphi, bonke babesilwa bendawonye ukwenzela ukuthi ubukhosi bakithi buphile. So akula muntu wakithi, ngoba thina ungaqala ukusehlukanisa, hayi lo ngowakuphi, lo ngowakuphi, lo ngumhlobo muni, lo ngumhlobo uphi, ususiqedile. Ngoba siyisizwe esakhiwe safana nje ukwabona inyanda, siyinyanda yezizwe. Ungafuna ukuthi-ke uqhezuke lento efase inyanda yethu le eyibukhosi bakithi, ukuthi yisifiso sabaningi ukuthi into le kayichitheke. Ungabona nje even namanje kulabantu ongathola ukuthi mhlawumbe ngezinduna uzathola ukuthi sebegijima benza ngathi hayi lokhu kungcono kulalokhana, lokhu kuhle kungokunye, hayi lokhu. Kanti into yonke eyenziwayo, bonke laba bantu abenza all these efforts benzela ukuvuselela isizwe sakithi. Imisebenzi eyenziwa zinduna zakithi ngiyokuvuselela isizwe sakithi, ayisiyo yokubukela into enye mhlawumbe ubukhosi phansi, kodwa ngokuvusa isizwe ukuthi isizwe siziqhenye, isidima saso sibuyele esizweni sakithi, bakwazi ukuthi bangobani. So-ke hayi oka-Ezra ngempela ngeke ngikuphathe kakhulu, ngoba ngiyabe ngikhuluma ngomuntu mhlawumbe nami engiyabe ngimqagela, kodwa okuncane sengike ngakubona kungathi nami kuyangikhathaza. Hayi asibongi baba Khumalo, bengizocela ukuthi asilugoqeni uhlelo. Hayi sesixoxile okwamanje, kodwa ke siyazi ukuthi sizolidinga futhi sisiya phambili. Baba Sosha, ngicela unikeze amazwi akho okugcina okugoqa. Sizocela nobaba uKhumalo after you agoqe bese siluvala uhlelo. Hayi ngiyabonga bamkani. Into engayisho ukuthi isizwe sakithi sizovuka, njalo siyavuka.
uhulumeni yena unomphakathi phakathi kwakhe angithi bathi the government is the people angithi. So into engayisho ukuthi angazi ukuthi sooner or soonest kuzoba nendlela ngoba ngiyakhumbula angikhumbula into bekayisho sinini I think nge Thursday uEzra athi inkosi ubulelane izoboshwa into ezifana nalezi ukusabisa abantu bakithi ayikho into enjalo izoyenzakala. Inkosi ubulelani does have diplomatic channels ne government of the day and abantu ma bebona angathi mhlawumbe ubukhosi or umthwakazi sebekuhlanganisa neMRP akuhlangene sizoqhubeka ubukhosi sibeseka siyaziqhenya ngabo and njalo sizimisele ukuthi simufele lo bukhosi ngoba siyazi ukuthi maningi amaqhawe afa kogadade ephuphu yonke indawo kwakhona la eTransvaal silwa namabhunu abokhokho bethu bebulawa indimi nendimi wonke yonke imihlanga yakithi amasuthu amantungwa amavenda amaXhosa amaqhawe afa ebhekana nesigwagwaga lapha ephuphu isigwagwaga lesiya abathi yigatling gun besingakhethile ukuthi sibulala umhlobo bani as long ubusebuthweni ububhekana naso that's why namanje sithi vala ngebheju so soqhubeka sibambe nesinjalo indaba yakababa Ezra sithi hayi baba Ezra sohlangana esitikini thina siyathanda ukuqhaqhwazana i-political judo ngiyabonga. Iyabonga kakhulu baba Socha